multimedijalni web portal radiobijelopolje.me. Poštovani predsjedniče opštine, uvaženi učesnici i izlagači, dragi naši poljoprivredni proizvođači i gosti. U ime opštine Bijelo Polje i turističke organizacije Bijelo Polje želim da vas sve srdačno pozdravim i zahvalim se što ste danas sa nama da otvorimo sajam poljoprivrednih proizvoda, mehanizacije i seoskog turizma koji će se danas i jutro održati ovdje u Bijelom Polju. Cilj organizovanja sajma je naša želja i potreba da na jednom mjestu predstavimo brojne poljoprivredne proizvođače i vrijedne domaćine koji u okviru svojih seoskih i poljoprivrednih domaćinstava i gazdinstava vrijedno i predano rade kako bi sebi i svojoj porodici i svojoj zajednici pružili proizvode kao rezultat svog rada, a koji čine da se i Crna Gora predstavi kao država koja ima šta da ponudi i u sektoru poljoprivrede i turizma kao usko vezanih privrednih djelatnosti. Svi uvelike znamo da se poslednjih godina sve više ističe značaj uvezivanja sektora poljoprivrede i turizma i da ove djelatnosti zajedno mogu učiniti puno na polju boljeg pozicioniranja Crne Gore kao zemlje u kojoj treba da se ostaje i živi od sopstvenog rada. Svjesni brojnih poteškoća, izazova i problema da se poljoprivredni proizvod nađe na tržištu i time ekonomski valorizuje, kao i potrebe da se u svrhu turizma koriste naši domaći organski zdravi proizvodi, smatramo da je značajno sve više skrenuti pažnju na potrebu spajanja ovih privrednih grana kako bi agroturizam dao svoj puni doprinos razvoju Crne Gore. Ovim putem želim da se zahvalim Ministarstvu poljoprivrede Vlade Crne Gore, Alter Modusu, opštini Bijelo Polje sa svojim sekretarijatom za preduzetništvo, sekretarijatom za poljoprivredu i sekretarijatom za ruralni razvoj, te Udruženju seoskih domaćinstava Crne Gore, koji su naši zajednički partneri, kako bi sajam protekao u najboljem redu, a u cilju promocije poljoprivrede i seoskog turizma, zašto sjever Crne Gore ima ogromne potencijale i mogućnosti razvoja u budućem periodu. U okviru sajma, to je sutra, planirano i održavanje poslovnog foruma koji će nam dati mnoge odgovore, nadamo se, na brojna pitanja i probleme sa kojima se susrećemo na ovom polju i nadamo se da će rezultat svega biti konkretan rad i aktivnosti koje moramo raditi kako bismo iskoristili sve ono što nam je priroda dala, a mi našim radom kreirali kao proizvod od koga naše porodice, naša sela i naša zajednica može da živi i razvija se kao moderna država koja čuva, njeguje i baštini svoje selo, svoju tradiciju i ogromno kulturno nasleđe koje se upravo nalazi na seoskim područjima i koje će budući posjetioci rado obilaziti i ponovo im se vraćati. U nadi da ćemo ovim dati skromni doprinos razvoju sjevera Crne Gore, zamolila bih predsjednika opštine gospodina Petra Smolovića da vam se obrati i otvori sajam poljoprivrednih proizvoda, mehanizacije i seoskog turizma. Izvolite, predsjedniče. Raduje me da je danas Bijelo Polje centar poljoprivrede i turizma. Da su danas sa nama radni i vrijedni domaćini i uspješne kompanije. Zajedno ste svi dokaz da samo rad i preduzimljivost ljudi donosi dobro i napredak društvenoj zajednici. Siguran sam da moramo svi zajedno raditi više i za Bijelo Polje i za Crnu Goru, kako bi naši potencijali bili stavljeni u funkciju razvoja, a naši ljudi umjesto odlaska izabrali da ostanu i da rade i žive na svojem imanju i u svom Bijelom Polju. Realizacijom velikih projekata ubrzat ćemo razvoj ovog regiona i sigurno ispuniti realna očekivanja naših građana za boljim i sigurnijim životom. Poljoprivreda i turizam moraju biti zajedno, jer time ćemo imati snažnu podršku ekonomiji, nova radna mjesta, a turisti će imati zdravu domaću hranu i prelijepa mjesta koja samo Crna Gora može da ponudi. Želim vam uspješne dane sajma, da se osjećate lijepo u Bijelom Polju, dokazanom gradu domaćinu. Time proglašavamo ovaj sajam poljoprivrednih proizvoda, mehanizacije i seoskog turizma, naše selo 2023. otvorenim. Srećno! Ja sam Sanja Simonović-Delević, dolazim iz Berana. Drugi sajem, sve organizovano kako treba, narod je već počeo da dolazi da kupuje. Stalne mušterije prošle godine i niz prošlih godina dolazili i danas dolaze da kupuju. Zadovoljni su naši
proizvodima. Mi imamo likere, sokove, domaća, rakija, kruška, jabuka, proizvodi takođe iz naših imanja što se tiče voća i povrća, kao i kozmetiku od meda, po čemu smo najviše, ja mislim, i prepoznatljivi. Mi smo otvorili seosko domaćinstvo, Medeni Brief, možete naći na Instagramu, nudimo domaću hranu, kao i prenoću. Mir Savić, dolazim iz Plava. Naše poljoprivredno gazdinstvo se bavi preradom ljekovitog bilja, kao i gljiva, kao i izradom nutritivnih proizvoda. U ponudi imamo preko 350 proizvoda različitih namjena, što nas čini jednim od najjačih gazdinstava u Crnoj Gori. Odazvali smo se na poziv organizatora na ovaj sajam. Mogu da kažem da je zadovoljstvo ogromno i da je zainteresovanost velika i raduje me to što na sjever Crne Gore postoje ljudi koji imaju sluha za ovakav vid organizacije kako bi postakli sve ostale poljoprivredne proizvođače u bolju proizvodnju. Nažalost, moram da iskažem da institucije sistema na čelu sa Ministarstvom poljoprivrede kako u prethodnom, tako i sadašnjem periodu nemaju apsolutno nikakvo interesovanje za ovo. Iz tog razloga apelujem s ovog mjesta da ljudi na čelnim pozicijama budu dali više interesovanja za ovakav vid djelatnosti. Dolazila sam i u Bijelom Polju više puta, dolazim iz Berana, selo Glavaca ispod Bjelasice, seosko domaćinstvo Mirna Luka. Bavimo se turizmom i uz to ljekovitim biljem i proizvoda od ljekovitog bilja. Fino nam je, čekamo početak, bit će dobro, nadamo se. Imamo sve vrste čajeva, imamo mješavine, kapi, jabukovo sirće, sokove, džemove i sve druge proizvode od ljekovitog. Mikroesije sajmom, evo vidjet ćemo, tek smo počeli kako će biti odziv građana. Mi smo firma koja se bavi poljoprivrednom mehanizacijom, znači preko agrobudžeta, IPAD-a, svih mogućih projekata koje su finansira država. Predstavljamo da nas su najviše izašli sa traktorima Euro 5, LS, traktori proizvodnje Južna Koreja. Znači, to su traktori koji najviše idu na projekat IPAD, znači gdje su subvencionirani od strane Ministarstva poljoprivrede 70% bez PDV. Imamo tu manju mehanizaciju kao što su kosačice, kultivatori i sve što je potrebno za neki vid bavljenja poljoprivredom. Baštanske kosačice, muzilice, prskalice, tako to.